Yes, reka munyemerere nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu, ikaze hano ku Ibendera TV, kaze makuru agezweho kuri aya masaha. Uyu munsi turi kuwa gatanu itariki 3 z'ukwezi kwa 10 muri umwaka wa 2025. Mwese muherere hirya no hino, amwigire hino rero udusangire aya makuru agezweho, n'amakuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rurwanira leta ya Kongo. Turaza kugaruka ku bijyanye n'ifungwa rya Generali Byamungu na Lieutenant Colonel Wiringoma. Ni inkuru yakomeje kugenda isakara hirya no hino ku marezo sosiyo atandukanye. Ibi uraza kubisobanukirwa no ku Ibendera TV. Turaza kwikoza mu gihugu cy'u Burundi, kandi tubabwire ko u Burundi biciye mu gisirikare cyabo barimo gushinja abarwanyi b'umutwe wa M23 ibintu bikomeye cyane. Uribaza ngo ni biki aba bagabo b'indwanyi z'u Burundi barimo gushinja abarwanyi b'umutwe wa M23? Byose uraza kubisobanukirwa hano. Ndakubwira kandi ko abantu bagera kuri 15 bishwe bunyamaswa ni mu gitero cy'abarwanyi ba Kodeko ni muri Bahema y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndakubwira kandi ko Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo habaye umukwabo ukomeye cyane, n'umukwabo rero afatiwemo abantu batari bakeya. Uraza kumenya icyo aba bantu bakurikiranweho, ko bakurikiranweho ibyaha bikomeye cyane, bene bya bindi hirya no hino mukunze kumva bavuga ngo no kwihesha ikintu ucyundi. Uraza kubisobanukirwa. Ndaza kandi kukubwira ko ituriye abasivile bagera kuri 2 bishwe n'abasirikare bakekwaho kuba ari FARDC. Ibi nabyo uraza kubisobanukirwa. Ndakubwira kandi ko kugeza ubu ngubu tuvugana muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, inteko ishinga amategeko y'iyi ntara yamaze gusaba ko habaho imikoranire inoze hagati ya Wazalendo na FARDC, nyuma y'uko FARDC bamaze iminsi basekurana na Wazalendo. Bamwe bavuga bati ni twe tugomba kuyobora, abandi bati itoka kure. Hanyuma inteko ishinga amategeko rero maze gutanga icyerekezo ku bijyanye ni kutumvikana hagati y'aba bombi. Human Rights Watch murayizi cyane, ikunze kwifatira ku gakanu abatari bake hirya no hino ku isi. Itangaje rero ko ibona ko urubanza rwa Joseph Kabila ari ikimenyetso cyerekana ubutegetsi bw'igitugu. Ibintu bikomeye cyane magingo yatuvugana. Ndakubwira yuko ibintu komeje gufata indi ntera. Hanyuma rero mwese nizere ko meze neza, nizere ko mukomeje kugira wa gatanu mwiza. Mukanya gatoya ndagaruka twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye, ariko nyemerera nongere ngusabe gukora like na subscribe. Niba utari wakora subscribe, ndagusaba urebe neza ubundi uhita ukora subscribe. Niba warayikoze ntiwongere gukoraho kugira ngo utaza akubizambya. Ikindi kandi ndagusaba gufatanya natwe kugeza aya makuru kuri benshi bashoboka, kujya hasi handitse share ukakanda, ubundi ngahita utangira usangiza inshuti n'abavandimwe bawe aya makuru. Birumvikana mwese hirya no hino aho muherereye, nizere ko meze neza. Reka rero twanzike mu kanya gatoya cyane. Aho muherereye nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Tayari aha ni ku Ibendera TV, nge nitwa Mukada muri studio za Ibendera TV. Rero twinjiye mu mwanya w'amakuru.
aya makuru reka tuyinjiremo ku buryo burambuye. Nizere ko abaherereye mu turere twose tw'u Rwanda tayari muri kumwe natwe kandi tubaye ikaze. Mvuga Nyagatare, Kayonza, Rulindo, Kicukiro, Gasabo, Rubavu, Musanze na Gakenke ndetse na Karongi. Ikaze abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, namwe ikaze abari mu gihugu cy'Ubugande yambusana, abari mu Burundi ikaze, abari muri Kenya na Tanzania namwe ikaze, abaherereye muri Zambia, Sudani na Afrika y'Epfo namwe ikaze ku Ibendera TV, abaherereye Norvege, abari mu Bubiligi, mu Buholandi, mu Bufaransa, mu Bwongereza, Canada na Leta Zunze Ubumwe za Amerika namwe mbahaye ikaze muri aya makuru. Aya makuru ni munyemerere tuyahere kuri iyi nkuru ijyanye n'ifungwa cya General Byamungu na Lieutenant Colonel Wiringoma n'aba ofisiye ba M23. Ibi byakomeje kugenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko izo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dushyire umucyo ku bijyanye n'iyi nkuru. Amakuru ahari avuga yuko umugaba mukuru w'ingabo z'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo M23 ni General Major Sultani Makenga amaze iminsi afunga bamwe mu basirikare bakuru ayoboye kubera ngo ibyaha bitandukanye bagiye bakorera mu duce aba barwanyi bagenzura. N'ibyaha byiganjemo gusahura ndetse ngo no gukora ubucuruzi butemewe bwiganjemo ubw'amabuye y'agaciro. Abahanwe bagahabwa igifungo cy'igihe gito rero ngo abarimo abasirikare basanzwe bazwi muri M23 ndetse ngo harimo n'umuvandimwe wa General Makenga. Africa Intelligence ivuga ko mu bahanwe na General Sultani Makenga harimo uwari umuyobozi w'ingabo za M23 mu mujyi wa Goma ni Colonel Jimmy Nzamuye umaze igihe gito afunguwe. Hakaba uyu ngo mbere yo gutabwa muri yombi akajya gufungirwa icyanzu yakekwagaho gukoresha umwanya afite mu kwigwizaho ubukire. Nyuma yo kurekurwa, General Makenga yahise amuvana ku nshingano zo kuyobora ingabo muri Goma amugira ushinzwe gutegura ibikorwa mu karere ka kabiri ka gisirikare gakorera muri Masisi. Amakuru kandi avuga ko mu kwezi gushize kwa Nzeri, General de Brigade Bernard Maheshe Byamungu usanzwe ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo za M23 ushinzwe ibikorwa n'ubutasi nawe yamaze icyumweru afunze. Umwanzuro wo kumufunga bivugwa ko ngo wafashwe na komisiyo ishinzwe imyitwarire muri M23. General Byamungu ngo yarakurikiranweho gufata no kugurisha inzu zirindwi zo mu bwoko bwa villa zahoze ari za Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru kandi avuga ko General Makenga akomeje gukurikiranira hafi amakimbirane ashingiye ku butaka avugwamo General Byamungu, ari nako akurikiranira hafi dosiye ya Bazile Bashigwa ukuriye ubutasi mu mujyi wa Goma uvugwaho kuyobora agatsiko k'abajura biba imodoka mu mujyi umujyi wa Goma wa Bukavu ngo bakajya kuzigurisha mu gihugu cya Uganda. Undi mu basirikare bamaze igihe barafunzwe kandi nk'uko Africa Intelligence bivuga ngo ni uwitwa Ibrahim Makenga usanzwe ari umuvandimwe wa General Sultani Makenga. Uyu mugabo usanzwe ari umuyobozi wungirije w'urwego rushinzwe umutekano n'ubutasi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, we ngo yarafungiwe ibyaha birimo ruswa no kwigwizaho imitungo.
nyuma yo gufungurwa ngo yasubiye mu nshingano ze bitandukanye na Manzi Musonerwa wari umukuriye we watawe muri yombi akanafungwa akurikiranwaho gukora ubucuruzi bw'imodoka zibwe. Manzi usanzwe ari muramo wa guverinoma wa guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Erasto nyuma yo kurekurwa yahise yoherezwa kuyobora muri Masisi. Abishoye mu bucuruzi bwa zahabu nabo barafunzwe ntago nabo bareberewe izuba. Mu basirikare bakuru ba Alliance Fleuve Congo 23 bafunzwe kandi harimo abo bivugwa ko bazize gucuruza amabuye y'agaciro nyuma gato yuko 23 yari imaze kwigarurira umujyi wa Bukavu. Amenshi muri ayo mabuye bivugwa ko arayo basahuye muri uriya mujyi wa mbere munini mu ntara Kivu y'Amajyepfo no kuvuga umujyi wa Bukavu. Abarimo umuvugizi w'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo 23 yitwa Lieutenant Colonel Wiringoma mu mpera za Nyakanga muri uyu mwaka wafunzwe ibyumweru bitatu ku itegeko rya General Makenga. Uyu ngo yaziraga gukora ubucuruzi butemewe bwa zahabu bivugwa ko yasahuye i Bukavu. Colonel Julien Mahano Baratuje usanzwe ari umuyobozi wungirije w'ubutasi bwa 23 we ngo yakozwe iperereza akekwaho ruswa no gukorana ubucuruzi bwa zahabu n'abashoramari b'Abashinwa. Uyu ngo nubwo yashoboye kuguma mu nshingano ze byarangiye yimuwe yoherezwa kujya gukorera muri Masisi. Ni mu gihe ofisiye witwa François Kazarama we ngo agifungiye icanzu azira kuba yarishe umuntu wabaga mu nzu ye iherereye mu mujyi wa Bukavu. General Makenga akomeje gucisha kanyafu ku byegera bye mu gihe akunze kumvikana anenga cyane imigirire mibi irimo ruswa, ubujura no kunyereza umutungo bikorwa n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zimwe mu mpamvu agaragaza nk'izatumye ahitamo gufata imbunda akaburwanya. Akagira ati none niba twebwe turimo kurwanya imikorere mibi, kwigwizaho umutungo, ruswa n'ibindi, ni gute twe twabiha intebe bikicara bikaganza kandi bigatuza iwacu muri AFC 23? Ngibyo rero ibijyanye n'umucyo ku basirikare batandukanye kandi bakuru muri Alliance Fleuve Congo 23 bakomeje kugenda bafungwa umunsi ku munsi. Ngibyo ibyo bazira, bimwe mu byo mwigeze kumva ariko bikaze kurangira. Bamwe mufashe yuko ari ibinyoma, abandi mukabifata nkaho ari ukuri ariko ntibijye ahagaragara. Ni bya Lieutenant Colonel Wiringoma, ngira ngo murabyumvishije uko yafunzwe, icyo yazize n'igihe yamaze afunze. Reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi kirashinja Alliance Fleuve Congo 23 ko kibeshyera. Ni nyuma y'uko rero iki gisirikare gishinja Alliance Fleuve Congo 23 kuba ngo bakomeje kukibeshyera ku bitero byo mu kirere ukomeje kugaragaza ko bituruka mu mujyi wa Bujumbura bikibasira abaturage bo mu duce two mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagenzura. Kuva mu kwezi gushize kwa Nzeri muri uyu mwaka, AFC 23 yakunze kugaragariza amahanga ko hari ibitero bya drone bituruka mu mujyi wa Bujumbura ndetse n'uwa Uvira bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile abo mu duce ugenzura. Ibitero uyu mutwe uheruka kwikomamo u Burundi ni byagabwe mu duce twa Kisisire ho muri teritwari ya Rucuru ndetse na Boreusa ho muri Warikare
ni mu ijoro ryo kuwa gatatu tariki ya mbere Nzeri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo Lawrence Kanyuka yavuze ko ibi bitero byatwaye ubuzima bw'abasivile benshi ndetse ngo binasenya inzu zitari nkeya z'abaturage. Nyuma y'ibi bitero kandi Alliance Fleuve Congo makumyabiri na gatatu yateguje ko yahatirijwe gutabara mu rwego rwo kurinda abaturage biciye mu kujya guhagarika ibitero iyo abituruka. Mu gihe Uburundi bukomeje gushyirwa mu majwi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, umuvugizi w'ingabo z'iki gihugu ni General de Brigade Baratuza Gaspari yise ibivugwa na makumyabiri na gatatu ko ari ibinyoma. Yanditse ku rukuta rwe rwa X agira ati ni Generali Baratuza yanditse rero agira ati AFC makumyabiri na gatatu ikomeje gukwirakwiza ubutumwa bwayo bw'urwango kandi bw'ibinyoma nk'uko bisanzwe ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo iyobye abantu ntibite kuri gahunda zayo cyane cyane izo iteganya gukora mu minsi iri imbere. Kuri iyi inshuro igaragaza ko hari operasiyo zaba zitegurirwa muri Uvira na Bujumbura. General Gaspari yakomeje agira ati twibukiranye amagambo y'ibinyoma yashimangiwe mu itangazo rya AFC makumyabiri na gatatu yo kuwa 28 Nzeri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu giherekeye ibikorwa bya gisirikare ngo byaba byarabereye muri Warikare. Yashinje mu buryo butarimo FDNB nyamara kugeza ubu nta ngabo z'u Burundi ziri muri Warikare. Ingabo z'u Burundi zashinje makumyabiri na gatatu kuzibeshyira mu gihe amakuru avuga ko Burundi bumaze igihe bwarahinduye igice kimwe cy'ikibuga cy'indege cya Bujumbura ibirindiro byifashishwa mu kugaba ibitero bya drone ku birindiro bya makumyabiri na gatatu biri mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'u Burundi kikaba rero kimaze gutera utwatsi ibijyanye n'ibi bitero abashinjwa n'abarwanyi b'umutwe wa makumyabiri na gatatu nk'uko abivugwa hirya no hino. Yes, hanyuma rero ni munyemerere dukomeze n'aya makuru. Inkuru ni nyinshi tubafitiye kandi twifuza kubagezaho zose. Reka aya makuru tuyerekeze ku bantu biciwe muri Bahema y'Amajyaruguru n'abantu bagera kuri 15 bishwe bunyamaswa mu gitero cya Kodeko. Abantu rero abagera kuri uyu mubare bishwe n'abantu bitwaje intwaro byagaragaye ko ari umutwe wa Coopérative pour le développement du Congo Kodeko. Ni mudugudu wamaze uherereye muri sheferi ya Bahema y'Amajyaruguru ni muri teritwari ya Jugu mu ntara Kivu ni mu ntara Ituri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iki gihugu cy'u Burundi gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro kuri telefone witwa Piro Murindro umuyobozi wa sheferi ya Bahema Noro yatangarije ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yemeza ko abahohotewe bari bagiye gukora imirimo yo mu murima ni ku munsi w'ejo kuwa kane. Yagize ati twumiwe abantu bagera kuri 15 bari bagiye gukora imirimo mu mirima yabo imaze baguye mu gico cy'inyeshyamba za Kodeko bicwa bunyamaswa ahagana amasa 12 za mu gitondo ku munsi w'ejo.
nkuko iyi nkuru rero ibivuga ngo ubuyobozi gakondo bw'ahangaha bwerekanye ko nta inzego zishinzwe umutekano ngo nta kintu zakoze ngo zitabare abaturage bishwe. Abaturage inzego zibanze ziherereye muri ibi bice zikaba zikomeje gusaba ko ibibazo by'umutekano muke yakomeje kumvikana ahangaha byashakirwa umuti urambye kandi bigashyirwa ku iherezo. Reka twerekeze mu mujyi wa Goma, n'umukwabo ukomeye cyane wabaye muri uyu mujyi wa Goma. Abacuruzi rero bacuruza ubucuruzi butandukanye bw'amafaranga buciriritse buzwi nka mobile money bafashwe bazizwa ngo kwihesha ikintu cyundi, aho ngo bashyizeho itegeko ryo gukata amafaranga ari hagati ya 5 na 7% ku muntu wese buruko abikuje. Ibi bintu nyemerere mbigusobanurire neza. Uyu mukwabo wakozwe muri uyu mujyi wa Goma ni umukwabo waje nyuma yuko abaturage bari bamaze iminsi batabaza bavuga yuko bari gukorerwa icyitwa cyase igisa n'ihohoterwa. Uramutse cyangwa se iyo wajyaga kubikuza n'urugero 5,000 bagukataga 5, no kuvuga amafaranga ari hagati ya 5 na 7% y'ibyo 5,000. Mu kandi kanya nyuma y'amasaha tuvuge nk'abiri wagaruka kubikuza ibindi 5,000 nabwo bakongera bakagukata amafaranga ari hagati ya 5 na 7% y'ibyo 5,000. Uko bikuje bagenda bagukata, uko bikuje bagenda bagukata. Ibi rero byazamuye umwuka mubi mu baturage, batangira kugenda babyinubira. Ibi rero bikaba byahagurukije ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo by'umwihariko muri uyu mujyi wa Goma abajya gukora umukwabo kubera iki kibazo. Ku ikubitiro rero ndagira ngo nkubwire ko bamwe mu bacuruzi ba mobile money mu mujyi wa Goma muri Kivu y'Amajyaruguru batawe muri yombi. Ni byabaye ku munsi w'ejo ku wa 4 tariki 2 Ukwakira muri uyu mwaka bazira ibi bikorwa bifatwa nk'amanyanga no kwihesha ikintu cyundi bari bamaze igihe abakorera abaturage aha muri uyu mujyi wa Goma. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Goma yitwa Desire Ngabo Kisuba arahamagarira abaturage kuba maso no gutanga raporo ku byaha nk'ibi ndetse ubundi bugizi bwa nabi abagenda babonesha amaso kandi bakabwumvisha amatwi yabo. Uyu yagize ati abadashaka kubahiriza amategeko bazahura n'imbaraga z'amategeko. Yongeyeho ko ubuyobozi bukomeje kwiyemeza kurinda abaturage ubujura n'uburiganya bwose muri uyu mujyi wa Goma. Gukata amafaranga 5% kugeza kuri 7% by'amafaranga umuntu abikuje kuri mobile money byabujijwe nyuma y'uko njyanama y'umujyi wa Goma yifashe ingamba nshya zerekeye abacuruzi ba mobile money. Ibi bimaze gufatwa rero nk'umwanzuro, bamwe muri aba bacuruzi bakomeje kugenda babikora ariko bakabikora nabo bazi yuko ari amanyanga n'amakosa. Kugeza ubu rero ibiciro byo kubikuza byashyizweho ku mugaragaro kuri TMB na Equity ndetse no ku yindi miyoboro yo kohererezanya amafaranga. Iki cyemezo kigamije guca burundu gukatwa amafaranga mu buryo bunyuranije n'amategeko igihe umuntu abikuza amafaranga ye no kurinda abaturage ibyo bikorwa byo kubakabiriza. Abari barigeze rero intumva bagakomeza gukora ibi bikorwa byitwa ko cyangwa se ubona ko ari ibikorwa by'amanyanga nibo ubungubu umukwabo wamaze kugenda uhitana.
ni mu gihe abarwanyi b'umutwe wa 23 mu ngingo zose mu nzira zose bavuga ko batazigera bihanganira na rimwe ikintu kibi cyari cyo cyose kubera yuko bo intego zabo no kurwanya ikibi byaba na ngombwa bakagihera ku muzi waho agikomoka. Reka twerekeze muri Ituri. Abasivile bagera kuri 2 bishwe n'abasirikare bakekwa kuba ari abarwanyi ba FARDC. Amakuru aturuka ahangaha aramagana yicwa ry'abasivile bagera kuri 2 barashwe mu ijoro ryo kuwa kabiri rishyira kuwa gatatu n'ejo bundi rwose. Abasirikare bakekwa kuba arabo mu ngabo za leta ya Congo FARDC bo mu karere ka Mambasa muri Ituri nibo barimo gushinjwa gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ibi. Mu nkuru yacu ibanza twari twabwiye yuko abashinjwa gukora ibi bikorwa atari bamenyekana, ariko amakuru akaba yamaze kujya ahagaragara bivugwa yuko ngo arabarwanyi bo mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC nk'uko byatangajwe n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu muri aka gace, aho umwe mu bahitanwe arashwe ngo yarashwe amasasu agera ku 9 yose mu gituza. Uyu akaba ari uwo mu mudugudu wa Dar es Salaam. Undi musirikare ukekwa ko akomoka muri brigade ya 31 yarashe inshuro nyinshi ku mugore we utwite ahita asiga ubuzima mu gihe umwana wabo nawe ngo yakomeretse bikomeye kandi ngo yahise ajyanwa kuvurirwa mu kigo nderabuzima. Nuru ubyiruko rero ngo ruri hagati y'abasore batandukanye bishwe muri iryo joro. Ayo masasu ngo ntibyabashije ko ahagarikwa, ariko ngo yaje no guhitana abandi bantu batandukanye. Abandi barakomereka, ngo mu bakomeretse harimo umwana w'imyaka 3 ukomeje kumererwa nabi kugeza ubu ngubu tuvugana. Imiryango rero haranira uburenganzira bwa muntu muri Mambasa ikaba yamaganye ubu bwicanyi bwibasiye abasivile. Uyu muryango usaba ko inzego z'ubutegetsi bwashakira abaturage baherereye ahangaha umutekano urambye kandi ibikorwa nk'ibingibi bigahagarikwa burundu. Reka twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inteko ishinga amategeko y'intara irasaba imikoranire inoze hagati y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC na Wazalendo ibijyanye n'imirwano ikomeje kugenda ibashyamiranya bya hato na hato igahagarara. Inteko ishinga amategeko muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo yasabye ko habaho ubufatanye n'imikoranire isobanutse hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba za Wazalendo n'ingabo za leta ya Congo FARDC mu rwego rwo guhangana n'ibibazo by'umutekano muke bikomeje kugariza abaturage cyane cyane mu karere ka Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu mezi ashize hakomeje kugaragara amakimbirane hagati ya bamwe mu barwanyi ba Wazalendo n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Mu byagaragaye cyane harimo imyigaragambyo yo kwamagana ishyirwaho rya General Olivier Gasita, imirwano hagati ya FARDC n'abarwanyi ba Wazalendo, umutwe wa Runyuki ndetse n'ibindi bikorwa by'urugomo byakomeje guhungabanya umutekano muri aka gace ka Uvira. Muri iyi minsi rero hakaba hagamijwe ahanini kwiga ku birebana nuko aya makimbirane yakemuka burundu, ari nabyo abagize inteko ishinga amategeko bamaze gusaba kandi bagasaba ko bihita byubahirizwa impungenge z'umutekano muke ku baturage zigahagarara burundu.
ikindi kandi bagaragaje ngo nibijyanye n'impungenge z'umushahara w'abakozi ugenda utinda, ibi no muri bimwe mu biteza kuba wazarendo zijya kwiba abaturage no kugaba ibitero bya hato na hatoya, ndetse namwe mu basirikare ba leta ya Congo FARDC bakajya mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Human Rights Watch ntibona urubanza rwa Joseph Kabila nk'ikimenyetso cy'amahoro, ahubwo irabibona nk'ikimenyetso cyerekana ubutegetsi bw'igitugu. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wagize icyo uvuga ku cyemezo cy'urukiko rwa gisirikare rukuru rwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwamaze gukatira bwana Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu. Human Rights Watch ivuga ko iki cyemezo kigaragaza uko igihugu kiri mu buryo bw'amayira abiri hagati yo kubahiriza inshingano zo kubazwa ibyaha no kubungabunga umutekano wa politiki muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri Human Rights Watch ngo urubanza ruregeweho ibyaha bikomeye birimo kugambanira igihugu no gukora ibyaha by'intambara ngo rugaragara nk'urwitwazo rwa politike rugamije kwihimura, bityo rukaba rutera impungenge ku mategeko no kuzazaha demokarasi muri iki gihugu. Human Rights Watch igira iti urubanza rwakatiwe Joseph Kabila igihano cy'urupfu rwerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikeneye gushyiraho inzego zikomeye zishobora gucira imanza bakoze ihohoterwa mu bihe byashize n'ubu, ariko ikareka gukoresha inkiko nk'uburyo bwo guharanira inyungu za politiki mu gihe mu gihugu nka Kongo aho inzego z'ubutabera zigifite intege nke kandi intego ya demokarasi nyayo ikiri indoto. Urubanza si intsinzi y'ubutabera ahubwo ni ikimenyetso gikanganye cyerekana inzira y'ubutegetsi bw'igitugu ikomeje gufata indi ntera. Reka aya magambo ya Human Rights Watch nyasubiremo. Human Rights Watch igira iti urubanza rwakatiwe bwana Kabila ni ikimenyetso gikanganye cyerekana inzira y'ubutegetsi bw'igitugu ikomeje gufata indi ntera, akaba ariko Human Rights Watch ivuga. Ibi rero bikaba ari byasohotse mu itangazo Human Rights Watch yashyize ahagaragara ni ku wa gatatu tariki ya mbere Ukwakira muri uyu mwaka w'2025. Human Rights Watch kandi yongeyeho ko bidashidikanywaho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yagiye ikorerwamo ibikorwa bikomeye byo guhohotera uburenganzira bwa muntu n'ubuyobozi bwagiye busimburana, kandi ko abayobozi bakuru bo mu bihe byashize bakwiye kubibazwa. Mu myaka 18 bwana Kabila yamaze ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ingabo n'inzego z'umutekano za leta zakomeje gukora amakosa menshi yihohoterwa, nubwo imiryango itandukanye yahoraga isaba ubutabera. Human Rights Watch ivuga ko ntacyo bimaze igihe bibera mu manza zisa n'ikinamico. Human Rights Watch kagira ati ibi byose birabera mu manza zisa nk'ikinamico. Uyu muryango uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko urukiko rwa gisirikare rukuru rwaciriye Kabila urubanza adahari ndetse atanafite umwunganira mu mategeko. Ibyo ngo bikaba abihonyora uburenganzira bwo kuburanishwa mu buryo buboneye nk'uko biteganywa n'amategeko mpuzamahanga. Human Rights Watch yibukije ko Komisiyo Nyafurika ishinzwe uburenganzira bwa muntu no
bwoko yigeze gusobanura ko inkiko za gisirikare zitagomba na rimwe guca imanza zerekeye abasivile. Human Rights Watch navuga ko igihe uru rubanza rwabereye cyateje amakenga kuko Kabila agifatwa nk'umwe mu banyapolitike bakomeye mu gihugu, bityo Perezida Tshisekedi ashobora kuba amufata nk'umwanzi wa politike mu gihe ubutegetsi bwe bukomeje guhangana n'abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uru rubanza ubwo Kabila yaravuye mu bice bifitwe n'abarwanyi ba M23 ndetse akanenga ku mugaragaro Perezida Tshisekedi ngo inzego za leta zatangiye kugerageza gucecekesha ibiganiro byose bimwerekeyeho. Urukiko rwa gisirikare rukuru rwemeje ko Bwana Kabila yagize uruhare mu bikorwa byo mu burasirazuba bw'iki gihugu, ruvuga ko Igoma no muri Bukavu yagiraga inama z'ubuyobozi zigamije kuyobora imirwano akanakora ibikorwa byo kugenzura imyitozo y'abarwanyi ba M23. Urukiko rukaba rwarakomeje kumwita umuyobozi w'ikirenga wa M23 n'andi amahuriro yose y'inyeshyamba yabayeho kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Human Rights Watch ikaba ivuga ko ibi byose yaba uru rubanza yaba ibyarufatiwemo no kuvuga ibi byemezo ngo ari urubanza rw'ikinamico. Reka mbashimire cyane inshuti bakunzi bacu, twerekeze ku musozo w'izi updates. Ni abari umwanya wa updates, ndabizi n'umwanya mwese mukunda, mbashimire cyane rero kandi nkomeze kubifuriza kugira ibihe byiza. Niba utari wakora subscribe, uyu ni wo mwanya ngo bikore hano ku Ibendera TV, hanyuma ubundi tujye dusangira amakuru udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese mugire amahoro n'amahirwe, mukomeze kugira ubuzima bwiza kandi Imana ibarinde.